Separare. Assalomualaikum, kelingizlar. Жақсыңар, байрағым бар менен. Bayramınızlar benim. Елге бере баштадыңарбы? Oldu. Жақсы тарқаттылар. Келingizlar. Алыңыздар. Жұмыртқадан бірден қалай беріңіз? Сүзіп барып чоң рахмат, а? Дайыма ушундай элге жакшы байрамдарда кызмат кылайлы. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бүгін ушу Норузга карата ушу аш фестивалі болуп атат. Ошо буга чейин өтүп жүргөн. Биз бүгүн биринчи жолу катышып атабыз фестивалга. 30 килограмм аш бастык, элге бекер таркатылат аштар. Yirmi kilogram aş bastık. 10 kilogram bundan, 10 kilogram bundan bastık. Biri özgen gürüşte, biri lazer gürüşte. Biri праздничный plov, biri eme. Обычный özgen plov. Ek plov. Мен атым Асат, фамилиям Аширапов. Ошо Апшырата чайканасынын администратору. Апшырата чайканасы биринчи жол азыр эле болду ачылганыга. Анан ушундай мероприятияларга биринчи жолу катышып атабыз. Бүгүнкү немеге кечеге кыска общий 10 килограмм аш даярдадык. Aşağı.